الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكون يوشمر الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله نجي كدوس بزا أبوزما nyuma yuko twari twamaze kubarizwa muri babandi bamaze kwitaba Imana, kandi kwa Allah subhanahu wa ta'ala niho tuzasubira. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله سبحانه وتعالى كيتش تاني من القرآن أتكيب تسيوكو يتكو أرجامي ورجت واتكوافوه وريتكو الله يشهد سهل روحه أقمنا ومنكر جام أرجامي ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يا الله سبحانه وتعالى نبي شاكا كجل زين دمهوه izindi nafsi akagirira impuhwe izindi roho akaziha kugaruka ku isi y'abazima amahoro, kandi kwa Allah subhanahu wa ta'ala burya niho tuzasubira. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala azaduhe gutabaruka tuve kuri isi tukiri muri babandi bagikomeye kuri la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Allahumma amin. أيها الإخوة بنو الإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. dukomeje isomo ryacu muri kitabu tawhid. Dusabe Allah tabaraka wa taala adutera inkunga, aduhe gusobanukirwa tawhid nyayo y'ukuri, ndetse azaduhe gupfa tunagikomeye kuri tawhid nzima. Allahumma amin. قال المصنف رحمه الله إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله mugukomeza kutwereka ahmiyatu tawhid, agaciro ka tawhid ku Islam, n'uburyo umuyisilamu wese aho akagera ategetswe kurangwa na tawhid mu buzima bwe, uyabta'id ani shirk, ndetse n'umuyisilamu yuko agomba kugendera kure na shirki ahivi kagera, saghiran kana am kabira, yaba ari shirki nkuru cyangwa se shirki ntoya. awrad alhadith, tugeze kuri hadith ya Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. iyi hadith ni hadith mukharraj fi sahihayn, iyi hadith ni sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. لحديث يا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. أولا برنا برؤي صحابة معاذ بن جبل كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرمكون ركون ركوميتان. وقد قال له يوما أمود سمي رسول يجز كبير معاذ ابن جبل رضي الله عنه أرمبيرتي يا معاذ يا معاذ والله إني لا أحبك، نرى يكري الله سبحانه وتعالى مكرنا بكون يا معاذ. الله أكبر. وهذه فضيلة إيشي نيشي زي كوميتشان معاذ يرافته أتيجز، يعني أمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجي توسف هذا الرسول يرمجيتي والله نرى يكري الله سبحانه وتعالى إني لا أحبك. وموني بيكون رسول من زياره هنا كجرا أبزمر معاذ، لا رسول كريرا توكيدا نوغشيمانجرا urukundo ruhambaye yarafitiye Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. urumbuko musahaba komeye cyane. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم yigeze no kumuvugaho yuko yuhsharu qabla al-ulama'i biratwa. رسول yavuze ko Mu'adh azazuka ku munsi w'imperuka mbere y'abamenyi bimasafa, yani biratwa, yani bimasafa, yani azacamo umwanya muremure cyane. Mu'adh yazutse abandi bamenyi batarazuka radiyallahu ta'ala anhu, yani Allah zamuha ikramu yo kuzazuka mu bibanze radiyallahu ta'ala anhu. uyu ni Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. uyu Mu'adh rasul nawe yatoranyaga kenshi cyane amwohereza ahantu runaka muri da'wa, kubera ko rafite ilmu ugereranyije n'abandi basahaba, yarushaga benshi cyane mu basahaba muri ilmu y'idini. وجاء في الحديث جاء من حديث رسول صلى الله عليه وسلم يجي كمغرة يا معاذ يا معاذ
innaka ta'ti qauman min ahli alkitab ahanu ngiye kugutuma ni muri Yemen na hanu hari benshi mu bayahudi n'abanasara bafite ibyo basobanukiwe muri Taurati na Injili ngiye kugutumayo abari ujye kwakora da'wa nakana kandi gaciro Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuhaye Muadh ibn Jabal kubera mutoranyaga mu bandi basahaba bose akamwohereza mu bihugu runaka muri Yemen n'ahandi fi da'wati an-nas ila Allah tabaraka wa ta'ala mu guhamagarira abantu ila ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Iyi hadithi rero tugiye gusoma ni hadithi ye Rasul ari kugaragaza agaciro ka tauhid kumwemera Mana n'uwari we wese. Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu yaravuze ngo kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himarin gumutsu mwe nari kumwe na Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Radifa yani bisobanura ngo nari nyuma. Iyo uvuze ijambo radif nukuba umuntu yaguhaye lifti ku kigenderwaho ariko ku bushake bwe ariko biguhereye uburenganzira ngo icari inyuma nguheke. Ibyo gihe byitwa ngo ardafaka yani aguhaye ka lifti aguhaye kwicara inyuma ku kigenderwaho cye. Niyo mpamvu Muadh aravuze ngo kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ngumunsi umwe Rasul yampaye lifti ala himarin ku ndogobe yararimo kugenderaho amarifti ngo nicare inyuma ye. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana min tawadhu'ihi mukwicisha bugufi kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam nuko yagenderaga no ku ndogobe. Buriya indogobe kujye cya Rasul sallallahu alaihi wasallam cyari ikigenderwaho giciriritse kurenza ibindi byose. Nukuvuga ngo bagenderaga ku ngamiya amafarasi hanyuma indogobe yazaga ari ikigenderwaho gisuzuguritse mbese cy'abakene. Ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam wari cyo yagenderaga kenshi al-himar indogobe. Rasul sallallahu alaihi wasallam yari afite indogobe yitwa Ufayrun. Iyi ndogobe Muadh avuga Rasul yamuhereyeho lifti bayitaga Ufayrun. Iyi ndogobe yari yarahawe na Rasul sallallahu alaihi wasallam nk'impano n'umwami wa Misiri bitaga al-Muqawqis. Al-Muqawqis Muqawqis ni umwami wo mu Misiri ahda lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wahaye impano Rasul sallallahu alaihi wasallam muri zo yamuhaye yuqal bivuga yuko harimo n'indogobe bita Ufayrun Rasul sallallahu alaihi wasallam yagenderagaho akaba ari nayo Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu yari yicayeho igihe Rasul muharifti akamwicara inyuma. Wa fi hada ahanga tukiranga harimo dalil yuko ari sunna nziza kwita n'ikigenderwaho burya izina kama qala al-ulama. Rasul indogobe rero yise Ufayr niko yitwaga. Hari n'izindi ndogobe nako hari n'izindi farasi n'ingamiya za Rasul sallallahu alaihi wasallam yari yarisa amazina. Wala mani'a fi hadha ntabwo bibujijwe umwislam kuba hari icyo afite cyo kugenderaho kuba yakita izina. Hari umwislam nabonye yafite igare ngo nanditseho ngo ni hama ngo ni hama cyangwa ngo bere ni muzini Allahu musta'an. Ubwo طبعا kubera rero ko ni sunna nziza kwita ikigenderwaho izina byasobanutse Islam kama qala al-ulama. Hanyuma Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu arangije aravuga ngo ubwo twari kumwe na Rasul sallallahu alaihi wasallam nicaye inyuma ku ndogobe ku kigenderwaho cye yari yamaye lifti yarambwiye ati ya Muadh yewe Muadh ubwo baricaranye bari ku safari bari kugenda atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah. Ese yewe Muadh waba uzi ukuri Allah subhanahu wa ta'ala gukomeye cyane kurenza ukundi afite ku biremwa bye ndetse n'ukuri ibiremwa bifite kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu musababata Muadh ay tasubiza ngo Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa hadi sunna al-mahjura ini sunna abantu benshi cyane babasigaye bari regagije Islam. Idha su'ilta ijuzabazwe bitazi bivuga ngo la adiri ntabyo nzi bikaba sunna nziza bivuze ngo Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah ni numwe yari wabizi ibingibi ariko fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibyakoreshwaga Rasul akiriho. Amma ba'da mautihi nyuma yo gupfa kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yubajijwe ibintu mudin yani biri mudin shar'an mudin yubibajijwe utabizi wayajuzu aidan nabwo biremeye kuvuga ngo Allahu wa rasuluhu a'lam uko Rasul yapfuye ibiri mudini byose abizi sibyo Islam. Yani uyubajijwe ikintu kiri mudini mpaka na nyuma yo gupfa kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam
iyo utakizi ni sunna nziza kuvuga ngo Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah ni numwe ni bo babizi ko rasulu yapfuye idini ryose arisobanukiwe gasobanutse Islam. Amma fi umuri nawazil naho mu bintu by'ibya bigenda biza nyuma yo gupfa kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bitabaga kujya cya Rasul sallallahu alaihi wasallam gasobanutse. Yani mathalan bakubajije ngo amatara mu muhanda ya feruje asobanuye iki, tara ry'umutuku risobanuye iki, ry'icyatsi risobanuye iki. Yani urabizi cyangwa ntabwo ubizi, icyo gihe uvuga ngo iki? Iyo utabizi Allahu a'lam, ntabwo ngeraho Rasul uko Rasul yapfuye atazi ibingibi bya feruje. Gasobanutse Islam gasobanutse. Yani ku bintu byaje muri iki gihe nyuma yo gupfa kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bitabagaho kujya cya Rasul, kandi twareba tugasanga ntabwo Rasul yabivuzeho nk'amahadisi na aya bese nk'ibintu biri mu dini. Yajuzu biremewe igihe ubajijwe, iyo utabizi uravuga ngo Allahu a'lam, ntabwo ngeraho Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naho iyo ubajijwe ikintu mu dini kiri mu dini iyo utakizi sunna uvuga ngo iki? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah ni numwe ni babizi kabone nubwo Rasul yaba yaramaze kwitaba Imana. Wakadhalika nanone Rasul akiriho baravuga ngo Allahu wa rasuluhu a'lam. Gasobanutse Islam. Iyi ni faida mugomba kumenya kuri mas'ala. طيب Muadh bin Jabal yahise asubiza ngo Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah ni numwe nimwe mubizi rwose nge ntabwo bizi. Iyi sunna yananiye abantu benshi cyane mu Islam. Iyi dini ubona umuntu wese abazwamo agashaka gusubiza. وقد قيل كان جربوا ngo واذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحاذقا متسرعا بجوابي العلم بحر لا نفاد لمائه كم قال لا ادري اولو الالباب لا علم عندي ليس عيبا قولها القول العيب ان يفتى بغير صواب او كما قيل. buriya kuba wazwi ikintu mu dini ukavuga ngo ntabyo nzi ntabwo ari inenge y'Islam. ولهذا تجد بعض الناس uzabona benshi mu bantu bamubaza ikintu mu dini ugasanga atangiye kuzana filozofi no guhimba ibintu adafiteho ilmu. Niyo mpamvu Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yanditse igitabo cyitwa I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, ariko yihanangiriza abantu basinya kuri Allah ibyo batazi. Buri yuvuze ikintu mu dini kikiremewe cyangwa ntabwo cyemewe, kaannaka ni nkaho uba usinyiye Allah subhanahu wa ta'ala kicyo kintu koko kiri mu dini cyangwa se kitari. Imam Ibn al-Qayyim iki gitabo yaracyanditse ariko yanangiriza alladhina yuwaqqi'una 'an Rabbil 'Alamin, babandi basinya kuri Allah ibyo batazi ngo niko Allah yavuze cyangwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bakabikora batabizi, bafite ibyago bikomeye cyane yawm al-qiyamah. Kuvuga kuri Allah ibyo utazi mu dini mu Islam ni cyane gikomeye, kugeza ubwo Allah yaravuze ngo wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, ngo kuba mwakwihanaga mukavuga kuri Allah ibyo mutazi ni cyane gikomeye cyane kinarenze shirki. kubera ko shiriki ntabwo ibaho uretse ko itangizwa na alqawlu ala Allah bighayri ilm, kuvuga kuri Allah ibyo umuntu atazi. Burya nibyo biganisha umuntu muri shiriki. Shiriki iburyo banzirizwa n'umuntu kwihanagaza agashaka kuvuga kuri Allah ibyo atazi. Fa ala kulli hal Allah yarabyihanangirije, qul inma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Allah yaravuze ngo kwihandagaza mukavuga kuri Allah ibyo mutazi ni cyaha gikomeye cyane. Muadh bin Jabal radiyallahu anhu we baramubajije icyo kibazo Rasul aramubajije, arangije asubiza ngo iki Allah wa rasuluhu a'lam. Allah ni numwe nibo babizi. Wa ya laita an-nas, abantu baramutse bagendeye kuri izo sunna z'abasahaba uburyo bitwaraga na Rasul sallallahu alaihi wasallam, abantu barokoka. Ubona muri dini w'Islamu buri wese ashaka kuyivugamo, uwinjiye idini ashize imyaka 5 4 7 utararizo asanga yuwaqqi'u 'an Rabbil 'Alamin, arashaka gusinya kuri Allah ibyo atazi. Kiri cyaha gikomeye cyane. Tazabbabu qabla an yatahassramu fadhannu annahum qad tahassramu. Harabanu bameze yani bashaka kumera nk'itunda rihiye kandi ritarashya. Yani barashaka kugira abaulama abamenyi kandi fi al-haqiqa mukuri bataragira ibibashoboza kuvuga kuri Allah subhanahu wa ta'ala muri dini. Muadh bin Jabal amaze kuvuga ngo Allah wa rasuluhu a'lam, Rasul Isa mubwira ngo fa inna haqqa Allah 'ala al-'ibad, ngo buroro ngiye kugusobanurira ikibazo nakubashije utashoboye gusubiza, ngo zirikana unamenye yuko ukuri Allah subhanahu wa ta'ala afite kubiremwa bye, ukuri Allah afite kubiremwa bye, an ya'buduhu
nuko tugomba kumugaragira tawhid wala yushriku bihi shay'a bakirinda kuba bamubangikanya n'cyari cyo cyose. Iyi ni haki Allah dufite wa Islam wa hada huwa mahallu shahid. Ninaho umwanditsi ashaka kwerekana Islam mukuzana hadith muri ahamiyatu tawhid mu mumaro tanga se n'ibyo umuyisilamu agomba kumenya kuri tawhid n'agaciro ka tawhid. Nuko tawhid niko kuri kwa mbere kubanziriza ukuri kose, niko kuri kwa mbere imbere Allah tabaraka wa taala. Allah adufite ho Islam, kwirinda shirk, kuba twamubangikanya n'cyari cyo cyose, tugaharanira igihe cyose gushira mu bikorwa tawhid lillahi tabaraka wa taala, kumugaragira ibada, icyitwa ibada cyose la nasrifuha, tukirinda kujiha uwari wese illa Allah tabaraka wa taala, uretse Allah subhanahu wa taala. Ukunu kuri Allah dufite wa Islam. Ni nayo mpamvu gutatira ukukuri kwa Allah subhanahu wa taala ukanyuranya nako. Niyo mpamvu Allah khalaqa an-nara, yaremye umuriro kugira ngo abantu bazanyuranya n'ibi ngibi Allah bashyiremo, wa khalaqa al-janna, Allah naremye ijuru kuri babandi bazubahiriza iyi tawhid bakayishira mu bikorwa by'Islam. Nicyo mwanditsi w'igitabo ashaka kwerekana muri hadith, yani haqq a'zamu al-huquq, haqqi ya mbere Allah dufiteho kurenza ibindi byose, an na'budahu wahda, nuko tugomba kumusenga tukamugaragira wenyine, wala nushrik bihi shay'a, tukirinda wala nushrika bihi shay'a, tukirinda kumubangikanya n'icyari cyo cyose. Iyi niyo haqqi ya mbere Allah dufiteho. Ubwo rero mu Islam niba umaze kumenya ko iyi ariyo haqqi ya mbere Allah gufiteho, irinde kuba wanyuranya nuko kuri kwa Allah tabaraka wa taala. Allah ntabwo ajya tuvulumu mu Islam, ariko ni twebwe ibiremwe tumuvulumu. Wama zalamnahum walakin anfusahum kanu hum adh-dhalimin. Allah ni henshi cyane muri Qur'an avuga ngo mwene Adamu ntabwo tumuvulumu, nta kiremwe na kimwe tuvulumu dukorera zulum, ahubwo ibiremwe nibyo biduhuguza kuri haki yacu. Yihe buryo yuguye muri shirki, ubuvogereye haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul yabwiye Muadh aramubwira ati fa inna haqqa Allahi 'ala al-'ibad, ukuri kwa mbere Allah afite ku biremwa bye, an ya'buduhu, nuko bagomba kumuharira tawhid wala yushriku bihi shay'a, bakirinda kumubangikanya n'icyari cyo cyose. Uko icyo ni cyambere. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, hanyuma ukuri ibiremwa dufite kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi ngibi wallahi min rahmatillah, mu mpuhwe za Allah yatugiriye, awjaba ala nafsihi, Allah yagize itegeko kuri we yuko hari ukuri twebwe tumufiteho nk'ibiremwa. Tafaddulan, ibyo Allah yabikoze kubw'impuhwe yatugiriye. Ubundi Allah tabaraka wa ta'ala twebwe niyo twamusenga gute, ntabwo bibaye ngo ni mpanguhe, wallahi ntacyo twabona twagura ibyo Allah duhundagazaho ku buntu wa Islam. Turamutse tumusenze zisora sana tumusenga, Allah avuze ngo nicyo giciro cyo kureba ku ijisho ryawe rimwe, wabona icyo uzagura iri jisho ryawe kugira ngo urebe? Abadan. Ibi Allah kuba yaragize haki, hari haki yagize kuri we ubwe, ntabwo yabikoze nk'itegeko kuri twebwe ko tugomba natwe kubigira nk'ibwiriza. Allah niba tumusenze nawe agomba kugira ibyo aduha nk'itegeko. La, ibi Allah yabikoze kuba hari ukuri we yiyemeje, natwe tumufiteho, n'impuhwe yatugiriye no kubiduha ku buntu. Ariko Allah ashatse yadukupira akatubwira ati munsenge niko ntegetse. Ariko mu mpuhwe za Allah nuko hari haki nawe ubwe yishyizeho subhanahu wa ta'ala. Atwereka yuko umuntu wese utazamubangikanya n'icyari cyo cyose, umuntu wese uzakomera kuri tawhid akirinda shirk, la yu'adhibuhu, Allah ntazigera muhana ngamushyira muri jahannam. Yani kullu muwahhidin, umuntu wese uzafite la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, akaba yaririnze kugwa muri nawaqid, muri bya bindi bisenya la ilaha illa Allah, fa inna Allah lan yu'adhibahu, Allah ntazigera muhana abadan. Ukunu kuri Allah we yiyemeje kuri we yuko natwe tumugomba. Allah dusezeranije ko umuntu wese uzakomera kuri tawhid akirinda kumubandikanya, falan yu'adhibahu, Allah ntazigera muhana ngo abe mu muriro ubuzira herezo. Wa in udhiba, niyo yahanwa kubera itwaha runaka yagiye akora agafatara twicujije, la budda lahu min al-khuruj minha, nta kabuza uwo muriro ntagaza wo mu buzira herezo azavamo. Allahu akbar. Kubera iki?
kubera tauhid umuntu wese uzapfa ari kuri tauhid nzima wallahi Allah nta kabuza azamwinjiza muri aljanna. Rasul amaze kuvuga amagambo umusahaba bita Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu yaravuze ngo afala ubashiru an-nas ya Rasulullah, ya Rasulullah ki inkuru ari inkuru nziza ese ntangire kuyibwira abantu mbabatangarize cyangwa. Rasul aramubwira ngo la tubashiruhum, iyo nkuru nziza ngubwiye witangaza fayattakiru abantu batazirara bakanga gukora ibindi bikorwa byiza bishingikirije yuko uzapfa afite la ilaha illallah muhammadur rasulullah azaja hehe muri aljanna, bigatuma abantu birara bakanga gukora ibindi bikorwa byiza Allah duhamagarira. Byasobanutse fa huna harimo n'indi faida yuko yani mina sunna ni muri sunna nziza burya umuyislam yani gutanga inkuru nziza kubembera Imana igihe hari inkuru nziza. Urumva Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu yasabye Rasul, ya Rasulullah ki inkuru mbwira nziza afala ubashiru an-nasa, ese ntabwo wanyemerera nkabibwira abantu. Iyi ni sunna. Niyo mpamvu mu Islam iyo hari amakuru meza ufite ushaka kumugezaho ni sunna kuyamubwira. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ni kenshi cyane muri Qur'an yatubwiye ngo wabashir ibad, juhi inkuru nziza ibiremwa byanjye bagaragu banjye, alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Yani gutanga inkuru nziza ku biremwa bya Allah tabaraka wa ta'ala ni khair, ni ibada, unabona thawabu mu Islam. Wa bil aks nanone ntabwo biri muri sunna gutanga inkuru y'inca mugongo kubemera Imana illa idha iqtadat al maslaha, keretse iyo ubona ko ibifite inyungu no kubitangaza hakiri kare kugira ngo abantu babimenye. Ariko ubundi guha inkuru nziza nabo guha inkuru mbi umwemera Imana mugenzi wawe burya ntabwo ari byiza. Yuharanira gutanga inkuru nziza igihe cyose kubemera Imana. Rasul yabujije Muadh gutanga inkuru fayattakiru abantu batazirara bakanga gukora ibindi bikorwa byiza Allah duhamagarira bishingikirije la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah bafite. Yasobanutse tayib. Fa limadha Muadh, kuki Muadh Rasul yamubujije akabara bitubwiye limadha akhbarana bihadha, yabitubwiye gute kandi Rasul aramubujije. Rasul yamubujije kutubwira amagambo none twarayamenye kayfa limadha, yani yabigenje ite Muadh ibn Jabal. Qala al ulama, abamenyi baravuze bati qalahu ibingibi yabivuze inda mautihi, agiye kwitaba Imana, ari muri sakaratul maut agiye kwitaba Imana, abivuga ta'athuman kubo gutinya yuko yapfa hari ilmu ahishe Rasul yamubikije. Ndasobanutse. Wa qala al ulama aidan, abandi bamenye baravuga bati icyo Rasul yaragambiriye nuko utabivuga muri kiragihe, kubera ko abantu bari kwirara kiragihe, abantu nibo binjiraga mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imani zitarakomera cyane. Ubwo rero iyo bivuga kiragihe abantu benshi bari kuzirara ugasanga hari zimwe muri ibadati bagiyemo biguru ntege kubera kwishingira